Kewitang punang carita inggih nemangkin kawitin titiang antuk nyari toyang daging caritone ya. Bali dwi yaning sane anggen titiang pengawit mukah caritone uning ayang titiang kewentenan jagat baline duke sane rien. Hano Prabu mahkotamu ring jagat baline duke sanerin wenten ide sang maketedung jagat sane nyeng cengang gumi baline weh Dewa Ratu kelintang luwih mau tamu anggan idone watu rengong
Lian mekadi ide sang angawurat sane nyengcengang jagat balini sugre. Wantah ide mepesengan ide sang Prabu dalam watu renggong. Maring gel-gel genapuri Rikanyekani de sang Prabu dalam watu renggong nyengcengang jagat balini ide malinggih mapurian iri ke ring puri gel-gel lintang becing Sri tuhu Yan prade satwayang keluihan purin ide sang Prabu dalam watu renggong Dewa Ratu Agung dan penah keluihan purin ide sang Yang Indra mepuayangan iri kiring jagate ngawe lulung sangat tonang mawit saking keluihan purin nide sang Prabu dalam watu renggong side raris ngawe kadudut asing-asing sang sane nyingakin sang sane ngantenang sang Prabu lintang luweng lian ring punike kewuwuhin antuk ide sang Prabu dalam watu renggong kelintang wicaksana luweh mau tame angan idene Dwaraka sumbung bala waduang bali duwe riantukan sekadia sapunike kewentenan ide sang Prabu dalam watu renggong mewastu raris ido dahating kasub kejanolo kering jagati sekancan panyak-panyak baline nyumungang nyiwi angan idone sang Prabu lintang suwe
sueco inggih uningayang titiang raris keluwihan ide Sang Prabu dalem watu renggong ide dahating dana dahating sueco ring sekancan panjak ide ni ya ngaledangin panjang kesaming wiakti rikalone ide mepice medano ring sekancan panjak ide nenten mebino-binoyan jag teke mako sami punika kesuecanin sida ngawe suka gumawe sukaning len panjak ide ni pekedek pekenyong wiakti ya gagalaran sang nalendro purun raris titiang uningayang yaning mekadi sane dados keutamaan idone yan indik punika gegelaran ide anake agung darmeng Prabu Pancastiti yan mekadi gegelaran ide Sang Prabu dalem watu renggong rikala nyengcengang jagat Bali panca setiti darmeng Prabu katekaning astelingga aste beratene banget kepagehangan tuk linggih idene ya panca tegang lalimo yukti yaning kepah titiang raris antuk nguningayang panca punika boyo wenten sios wantah mateges lelima satyo tuhu raris ian setiti punika uningayang titiang wantah punika mateges satya sutindih nenten pisanaenen ajerih setata punika pagah nenten ainen obah Mako titi catur margo yaning
sane angen ide geguat risejroning ngencakang jagat balini wantah gegelaran sane papat punike sane kasinangeh catur margene ya. Trikayo angin sunde asa punike naler sane kanggen suluh gegalangan kaya wak lan manah sane kasinanggah tri kaya parisuda nike wantah gegelaran idene ya. Siedo panggung kesukertanan maring jagang dirgayusa tumah ratem namatsu jagat diteh ieu Dewa Ratu Agung wantah nike sane dados jalaran mawasana panjang idene panjang yusa kertera harja sida ngemanguhang kesukertan ring jagati ya.